Jo. Ay, Jo. Aku bigi-bigi dilaporkan tetanggami inaho tu polisi. Toho roy. Toho. 2 minggu nalewati doi. Dilaporkan tetangga kiau tu polisi. Ono bahasa dilaporkan tu polisi. Hutakko tadi ni tetangga 5 meter. Dilaporkan tu polisi. Masa ala ni tali 5 meter itakko di laporkan tu polisi. Dang logika bisa molo songoni do. Ayabe memang herat do cu. Memang nahutakko itali nai di ujung ni tali adong memang horbo. Di ujung ni tali adong horbo. Kurang ajar. Naman ako horbo do ho. Women hot. Ada kaya mo meron ka din pag-gereja mi. Masuk gereja nih kok. Alang gereja besitis. Akan boros yani. Pas kabor lo. Syukur aku mbeng bosi. Syukur apa niya. Ayo majele. Hama gua nak nupet ni bosi. Aw nomor 2. Ali ang tersangka. Ayo tolong mati tuh bosnya deh. Orang mau buat alega dia tersangka. Lapor rumah bos itu polisi. Ciboy do siat hatakku tuh hamuna kan. Unang manon sapi do kojol ma remengo nau. Dang alani remekku alani holong doraku tuh hamuna. Libur masa minggu tong. Ali terus metiap hari hamuna modom jam 5 jam 6. So dia ma parmok-mok muna. Jol ma libur mok kado. Anggo hamuna da marniang. Apalagi si Bastian onne. Kubegi-begi do si kamar na sugot da Bastian. Mamasang musik mau jam 5 pagi modom dope. Basi dang doh to mabuli manuki. Nyupe pak nagon. Ate isi do di bedi peci udah ku boto. Pak jibu pe songoni. Na wado amuna jaga kesehatan muna dah. Neto kamu na do molo marsay tamuna. Aw na rugi dang aw na rugi. Kantor dodo na rugi doho na tua-tua muna. Takas me boto ho Bastian nang pala mga luwa-luwa tua wacik butuam. Acik butu aku kurang boleh mabuli manu nah ho. Le. Hele. Ay hubigi. Ay dang gereja bin na hapelay. Buasa dang gereja boleh. Rugi no gereja le. Masa rugi. Bayak kolay majo. Mulu gereja au. Tulu bukus masempurna sadari. Alay mulu dang gereja sabukus sadari. Ngatu makot ng gereja au. Mulu gereja tulu bukus sadari. Mulu dang gereja sabukus sadari. Ngatu makot tu dang gereja ge. Woi, 2 tambah 2 3 mah. Bawalu. Ayo lo mana ho, ayo di rumah guru gede udah. Orang jawab tuh ya, karena ukira masih jadi sisi tuh pak pasir lo ketinggi. Mau di jalo ho tua 2 teko. Di tabah ho muse 2 teko naik. 3 teko me. Mulu 2 teko atau ditambah 2 teko. Gani ba teko na ba? Anggo tu tua ki bayo na torta porong hana berarti. Tador tu bayo na cari tua. Halo. Hai. Sedia ho. Makail. Basa sa kanang ikaw pengen kato. Dengan lang dek pani. Kusulo na kanang ito ho kan. Mula sa tujabu mula karejo telepon na udah bang nik kudo kan. Jadi basa ni telepon kau. Disuruh mga 7 may na mga 7 Di mana samu? Mga 7 makain. Ano beda ko namo? Halo. Halo. Ay siyon. Dabanyon. Yang tadi besok mak. Aulon. Ay tol maro haro. Ay sidon ningon do.
Aulon sering ko pari kamas. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get in. Oo, sering ko pari kamas. Ahya ni. Ono. Lagi di dia main. Lagi di Jabu. Maruho di Jabu. Mabeting eme. Baido. Alo. Mandiyan mo dah. Asoburan ako marubat. Ako mamerubat. Manukku Jopra. Molo malam pertama songo tidak carana. Jol maro bayonna. Hari pikiri ho. Moro ben suku-suku mos. Ono dali ana. Tebas semangatan. Ada molo sarak kumulo nga bangunin nong apara molo yung malam pertama. Bum mahal ni tijabu da. Butuson. Pajari penong. Praktek penong da.